Anangwe kamnautu nzashoma Biblia zenu rero. Biblia neno la Mulungu lenye linafuata jinsi ya kuishi. Mwanzo 22 mstari wa kwanza mpaka 19. Abrahamu na Isaka. Kona baada ya mambo gago Mulungu akimjeza Abrahamu akimwambira, we Abrahamu, na yakihika ni haha akiamba muhale mwanao wa hakeye umuhenzaye Isaka, wende mpaka nsi ya Moria ukamboze sadaka ya kuochwa kozulia mrima ndekwambira. Abrahamu akirauka na maza chamaitsi akihala nzowe na avulana airi hamwenga na mwanawe Isaka, akitsanga kuni za kuochayo sadaka, achenda mpaka ho hatu aremirwa ni Mulungu. Ta siku ya hahu akiambira riaho avulana, kalani haha ela mimi na mwanangu Isaka funda kwenda fuka voye halafu funda uya. Kona Abrahamu akihala zo kuni za sadaka akimuhika ye Isaka, akihala moho na kishu mkononi. Isaka akimza babaye, baba, na yakihika mwanangu, akiamba lola moho funao kunifunazo, lakini ahiko ye mwana gonzi ambe funda mbozo sadaka ya kuocha. Abrahamu akiamba Mulungu andadzigera ye mwana gonzi wa sadaka, siyo machenda. Mafika ho hatu Mulungu aremwambire ya Abrahamu akijenga madhabahu akihikazo kuni, halafu akimuhale mwanawe Isaka akimufunga nyubwe akimwikaho zulago madhabahu nazo kuni nazo zului. Abrahamu akinula mkono wake kihala chokishu ili amtinze mwanawe. Ndo malaika wa Bwana akimwiha kumbola Mulungu na akiamba, Abrahamu, Abrahamu, na yakihika ni haha akiamba, usimgolozere mkono mwanao, usimwende utuo wose, maana nizagonya kumanya unamhenza Mulungu, kwani kumlashire mwanao wa hakei. Abrahamu akinula matso na lola akiona gonzira kilume honyumazi rizagurazo pembeze kwenye kitsakuzi, achenda akirihala akirimboza sadaka riro badala ya mwanawe. Akihai hao hatu Jehova Jire atumane najo kahiza mrima wa Bwana indapatikana. Ni hayo tu.